Now, okay, I said, I'm not losing. I'm going to make us no yo, baby, I'm going to Sasa Rebecca Sano. I will buy the Adofo, almost in a man, no, into a Becca Saka, who we are, no, I got Sasa Sasa on the area. It's over one more, a one. What I do, microphone, we are not in back. Mama. Omi anya me asemoye na bae oda bianca amen ene de ye da poma kese pa onyankopon we ya ma ya no si ye nyina ya ewo ye ma amen ne ta se na fie wo di mo ma ba ye nyina nya me hia mu nyina asem kakra mo kan se me ma me a ye di na wo de ne mani nyina me ne to so e di nti lo bia be kan sa e me fa mi fi to mo to ase ne ba ni bebre ni me ne obo ba Adjei Adofo na mi fi me ba en bo ase no ye me hu ye ne sei oni pa mi di kan fa ne yonko pa e wo Ghana memo a ene na Ampofo di e wo fi Asante Mampong ha me ne fa yonko den ansa ne hu no kwa bra kuro du ene pa bobo a ye nyina kan bo eye anamfo den a me ba Asante Mampong kuma ha Ampofo je wo ko ba bi go be san twen me enam so e ma me be hia me nua be ma aye friend owura sapon sawe no sa o se ohu me no se obo ba me tawasem me do be ye nua ndi anokwa o de ni ko fie e de me ko hia me ma me o ka kire me se na ma me friend se ka me bre asem o ka ni mu oburu yi o se ka me bre enti ne de bia na me hu no a na me friend ka me bre o si se ne bay edeko abrochire papa ya dia wa ya mame no mo fanse bokese ma owura sapon ma mo oni ni nua ba o nyina wa brochima enti me fa ne se me ma me ka me bre ne ma no wo wo no emu a ode omo bia bo nipa no bre no me ka ho bi enti ma me ka me bre oye me ba oye me ma me me fa ne se ne me ni nyina me ne enti so me ne me to so me twa to okura enti o ka isire no ni ho no enti ene de da kese pa me ma me ka me bre e de kai no e se nyankopon hira no ama na wo mma ama ebi akodi abrochire ama ene de nso adi enti oha ne akire ye se nyankopon se mo amma ba ha nyina e se nyankopon hira ma me ka me bre e ma ne kwatenten no o ma bi nka mu nyina mo a wo di ni no ka se amen ye me ka cho ne se fi na akue no ye papa na ye jabo me ni nankopon atu ngwa na se ne watu ye ma me ngwa na mu me se na me enkwa ema mu nyina empomode enkwa ahodi wom enkwa nsumdie wom onyankopon hira enka mu nyina ni ni bebre na maka ma me ma omo ayesa de fefe amane ma me no na mi hira mo nyina e ka bi obebo no Udamisha na name. Amen. Amen.